लेबाक असि निखा तमनबगिदम कांग्रेस पार्टी कथुक्तुना लाखली हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मणिपुर लमदम असि लरेप सही को मंगा मपुंग फारकगी सिल्वर जुबली थोरम ngasi पांगथोखरे अमसुंग नेरोका एफसी ना अनोबो फॉर्मेट की इंडियन लीग सरुक याबा मणिपुर की अहम क्लब ओइख्रे फाते हैदराबाद एफसी का सानकिबा मैच टो सत्ख्रे मयाम खुरमजरी अदुमना यिंग्रिबसे इंपैक्ट प्राइम टाइम मणिपुरी न्यूज नि पुंजा असि फावबगी मरोइबा पाउसिंग म्याम द पिजरी सही मसुकना सथरप जवाहरलाल नेहरू की सामा को मंगारक सुबा मपोक कोमोन थरम लोसिनबगी थरम दसु कांग्रेस ना बीजेपी बु हुनबा लेप्तरी बीजेपी मणिपुर प्रदेश के लुसिंगबा अमना ngang वफुंदा मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगमगी असावो म्याम मांगदा फोंदोखरे मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सिनु ngasi बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोकिबा थरम अदुदा गांधी फैमिली दगी थोकिबा इंडिया की लुसिंगबा सिंगना पामनम्बा सिंग थबक ओइना ओंथोपगे मतम ओइरे हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे चीफ मिनिस्टर मखा तान हाइकिबदा भारत ना निंखा तमदबा मतुंग अपुनबा इंडिया अमा ओइनबगिदमा कांग्रेस पार्टी ना कथोकिबा अदुगुमना करंबा इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी अमन कथोकिबा यावख्रबगे हाइकी संगाई कुमाई का मरी लेना संगत सगलिबा थबक थरम सिंगना मियामदा खुदोंग सादबा थोहलिबा अदुगी मतंगदा नुंगाइतबा फोंदोकपगा लोइनना यारबो मखै थुना लोइसिनना होटनगनी हाइना थाजबा पीखी कांग्रेस पार्टी ना ngasi अखोई मणिपुर प्रदेश ना तौरिबसे मदुदा इंदिरा जी ना पामंबा इंडिया की अपुन मसक्तम काइबा यारोय हाइबा राजीव जी ना युमलोन कैरोनबा अदुगा इंडिया के अपुन मसक्तम काइबा यारोय हाइबसे मसीगी पांदम मसीगी फिदम से अखोई लौरगा ngasi दी अखोई मणिपुर की अपुनबा सक्तम मणिपुर की इंटीग्रिटी से अखोई मसी अखोई पुनमक कांग्रेस से अखोई पुनमक ना ngakminaragadi इंदिरा जी ना पामंबा राजीव जी ना पामंबा पुनमक तो मदुगी मंगलान दो आई फुलफिल तौबा ngamgani थौरम अदुदा वांगांगलदुना मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगमना जवाहरलाल नेहरू इंडिया खक्त नतना मियोइबा जाति की लुसिंगबा अमनि हाइना सिंथाकी कांग्रेस पार्टी ने इंडिया अपुनबगी सक्तम ngaknana बहोनबदा जात बिजार मसुंग धर्म खाइदना थबक तौदुना लाकली अदुबो हंदक मरक जात बिजार खाइबा पॉलिटिकल पार्टी थोरकलिबा असिदगी मियामना सेक्शन थोई तोंगान तोंगानबा लाइनिंग लाइसोल सरप जाति क्याना पुन खुंदामिनरिबा लेबाक अमदा असिंगबा पार्टी म थोरकपा हाइबसी लेबाक कांखोंग साइनबगी मसाकनी सिंगमी मरत मणिपुर की इंटीग्रिटी की मतंगदा ngangbा लेसिलक्त्रबा मतम असदा कनागुंबा खरना लान प्रसार तौरबा असि सेक्शन फै हाइकी ngasi पांथोकिबा थोरम अदुदा मणिपुर की सिंग अमसुंग तमदगी लाकपा तोंगान तोंगानबा लेवल की कांग्रेस कमिटी सिंगी मिहुत क्याना सरुक याकी सिंगी लमदमदा निंगफुंग प्रचा मयाम तौदन लेबसिदा सिंगमी अमैना मणिपुर थुगाइबा यारोय मणिपुर थुगाइगे हाइद तौबा मानद फोर्स मयाम से सेक्शन से हाइदना हाइजबसिबु नुंगाइतबा मी खत लेय मानेने सिंगमी मरकता आइगुमना ngangbसे लेसिलक्त्रबा कांदा फ्यूचर से करी ओइगदे हाइबसे भाप ताबि फै मोइना हाइरी अदु अदादर फनेयाम सेंगदोखरबा वासे होय मणिपुर थुगाइबा आइसु यारे हराउगदम माने मोइसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सामा कुमंगारक सुबा मपो कुमोन की थरम असि जैन मणिपुर डांस अकादमी ओपन ऑडिटोरियम द सुपांगथोखी थरम अदुदा सरुक याखिबा चीफ सेक्रेटरी ओनबगी सोना फोंदोखिबदा इसेट असिगे लेजरिबा खुलंग इसै खुनुंग इसै फोक डांस परफॉर्मिंग डांस ना सिंबसिंग योखतुना थंबा संगी मसिदे सुनतना अरिबो वारी सिंसु योखतपगी मथौ तारी लमदम असिगे लेजरिबा अरिबो वारी सिंग बेले ओइना उथोकपा ngamnabadi हेना मीडियम तारिबा सिंगी अपेनबो ओइगनि हाइकी मियोय खरना स्टेट असिगे ओइना थोलक्तुना खुलंग इसैगुंबा सिंग योखलकपा असि थगानिंगाइनि फोंदोखी तरम अदुदा आर्ट एंड कल्चर के सेक्रेटरी के राधा कुमार सु सरुक याकी कोई की जगह से फोक डांस पु वरसु लायरावगी डांस अदे रास लीला की जगह रसु मसिना यामना बेसिक होइबा फंडामेंटल डांस होरगा एप्लीकेशन की मओंग लाक्वा डांस खुदम होइना हरबदा बेले गुंबा करिगुंबा लाइबसी एप्लीकेशन की मओंग माली वरी अमदा युमफम होरगा मागी फिजिकल मूवमेंट जगोइना मूवमेंट तरोगा वांगांगदना वरी अदुबु लीबा एक्टिंग तरोगा तौबा मसिसु यामना चनबा अदुगुंबा आर्ट मखलमनी ngasi November ki tang 13 chilil de amosong angang singbu yamna nungsina tawjaramba IMC ki ward number 3 ki councillor Hizam Newton Chandra ki mabok naurim ibemalana leikidabagi ahanba komon numit kamri lena Hizam Newton Chandra amosong mahaki mung manungna Diulalin da leba Manipur Mahila Kalyan Samiti na salaiba children home da sana takna potlam sing haibadi seng hawai boy amosong kolom na singbu sing yen thokare thorom aduga mari lena angang sing aduga loina saklena amosu samina ki councillor Hizam Newton Chandra na phongdorakpada masigi matungda su mahakna
ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯖꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯔꯐꯥꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯈꯔ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯟꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯕꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯖꯔꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ High Court Bar Association Manipur na lamdam asal lerekpa sahi kumunga mafung fakhre Bar Association asina sahi kumunga pharakpa asigi saruk ama oina Manipur State Legal Services Authority na High Court Bar Association Manipur ga khusam narga legal seminar ama Palace Compound leba Manipur Film Development Corporation MFDC da pangthokre seminar adu Manipur gi Deputy Chief Minister ga khangam na thoiba meeting non oiduna hodokhibani Seminar adu saknaraba jurist senior advocate Dr. Abhishek Singhvi Meghalaya High Court ki Judge Justice T. Nand Kumar Manipur High Court ki Judge Justice N. Kotisor Justice K. Nobin Manipur ki Advocate General T.S. Ibohol High Court Bar Association Manipur ki President Senior Advocate K.S. Binoy Kumar Yauna Miyoi Kyana Sarugyaki Seminar asigi saruk amo oina manaba midyang manaba wayal haina mingthonba documentary film amasu utki Dr. Abhishek Singhvi na reforms in the administration of justice beating the backlog haiba topic ta wangangki Mahakna India ki judicial system asta ohong upor ke haibadi judicial family da laiminari ba mifung khudingmakna sap sana thodang lopum thoi information technology ki mateng lobuga lonena isagi oiba oijaba khara thadok complainant oiriba litigant natraga customer singbu hena luna tobu tangai fadi haina Dr. Abhishek na makhata ki India follows the reverse system of having first identified those 5 suitable deserving candidates and then delaying their appointment, then attacking them in the public glare, then sabotaging their appointment, then obstructing their appointment, and then waiting for either of two things, either that they will gracefully vanish into thin air, withdraw their nomination, or otherwise be wished away. We have started a dangerous cocktail of local bar politics, of judicial politics, of personal rivalry, of petty egos. Malamgi atai mafam singda pangthok nabugum Rotary Club of Imphal musung singzamai singa mathakta leba Iboyama Hospital and Research Center ani na kusam naduna World Diabetes Day gi thorom ngasi hospital asda pangthokre thorom aduga mari lena hospital asda free medical camp amasu pangthokki camp adu da punna patient samaromna layangki thorom adu da Rotary Club of Imphal gi President NGTS Kumar na Impact News da phondorpada ngasi gi numit asibu palan tobugi maramdi Rotary Club of Imphal na Manipur asibu diabetes free state ama ohinanaba hodabani haiki Diabetes Day palon si pangthok jabagi marung oiba nungi pandamdi ngasi lamdam asi Manipurda diabetes naba adagi punsi marel da akhoi change tawthokdana anaba kaya ma leh diabetes ki anaba kya leh masina marum orga miyoibagi punsi telakpa yabagi lambi lebasta free diabetes day si akhoi na palon tawjabane Amorom dang sigi thorom aduga mari lena endocrinologist Dr. Salam Ranavina Impact News da phondropada kidney failure gi yamna sawbo maramdi diabetes na oi haiki heart attack amasung BP stroke su diabetes patient tadi saruk ani diga mari fawbo orapa yabagi khudong thiba lei haina makhata rakhi aduga diabetes ki hujik ma ki oina diabetes cure tawba ngamba pithribi ki oina hidak aduga supplement amata sadri mayam propaganda oina diabetes hidak charadi sumba ma charadi diabetes kokon heba propaganda mayam dagi thajadana patient je hidak toktana awaba nangba patient mayam ma koi laibak thiba khudong mayam su yaukre hai paisa gi blood glucose blood pressure cholesterol si matam gi check tawbiraga control laibra laina ba honna bi ona mayam da sima thamjaningi Center for Japanese Language Studies Imphal amasung Asia Japanese Academy Fukuoka Prefecture Japan ani na khusam naduna Studies in Asia Japanese Academy haiba topic asda nomugi oiba khana nainaba amasung mathang sahi gi ona Japan da mahi tamgadaba mairoi singi interview ga lonena counseling ama lakliba November gi tang kun gi nungthil pung amadagi mari fawba Manipur Press Club Major Khul Imphal da pangthoklagani haina Center for Japanese Language Studies Imphal na thadropa serol amada khangalagli India ki mafam singda pangthok nabugo Manipur su hompuni thoirak suba All India Cooperative Week celebration ngasidagi hodokri thorom asi the Manipur State Cooperative Union amasung Register of Cooperative Societies Manipurna kusam naduna ngasidagi lamphel ki cooperative complex manakta leba Laisram Darak Community Hall da hodokhibani
Sayol amasukna pangthokadaba thorom asi makhatana Imphal West, Bisnupur amasung Thoubal district ki mafamsingda pangthokani. National Cooperative Union of India ki midang makhada pangthokliba thorom aduda Manipur government ki cooperative ki principal secretary Moses Salai, Manipur State Cooperative Union ki president L Tombisak amasung Institute of Cooperative Management Guwahati ki director ki ai maitai su thorom aduda sarugaki. Ngasi thorom aduga mari lenana Manipur Cooperative haina mingthonba janel amasu phongdokhi. Manipur Baptist Convention MBC Center Church ngasi sahi hongphu mapung fakhre MBC Diamond Jubilee Celebration Committee na sinduna numini chukna pangthokadaba Diamond Jubilee thorom ngasi dagi singmairong da leba center asida pangthokpa hokre ngasi ki palan thorom gi ahuba numita church asigi hana gi pastor organization kya ki lusing basing mahiroi amasung church ki staff sing sarkya ki numidang pung manga taba matam dagi akhanaba thorom amo oina center asigi mamang da pangthokki Thorom palan asigi saruk ama oina lamdam asatangdu leitaba nungayai phaba lamdam ama ohenanaba Jesus Christ ki mafam da tiliba miyam na thoni jaki Manipur Palliative Care Society Imphal na Pelican gi matang da numi ini gi oiba conference sama lakliba November gi 35 gi Palace Compound gi City Convention ta pangthokadori Pelican asi Palliative Care gi matang da ahanba national level gi oiba conference amani haina ngasi Caesar Hospital and Research Institute ki auditorium da paumi singa unaba amada Manipur Palliative Care Society Imphal gi president Dr. K.S. Palin na phongdokhibani Haksel gi lamda Palliative Care gi tangai fadaba asibu khangan nanabagi pandamda conference asi pangthokpani Aikhoi khudimagna Palliative Care gi mathau tarakpa yai Manipur leba patient lising trani thoidagina lising trahum doidi Palliative Care gi mathau tari haina Dr. Palin na phongdokhi Thamban Assembly Constituency digi anaba 33 Manipur Palliative Care Society Imphal na lemna laing ba piba hokre conference asida Thailand Bhutan Sri Lanka na singba laibak sing yauna punna delegate chatruk lomna saruk yagadawri Kior tawding amaroi haibani adi hingdi hingibani ada hariba hingdi hingba aduga makhatara laing buding amdraba aduga anabadi silently mo suffer tawribani hari posi volunteer singna mayam na punsilaga tawgadabani volunteer si de yaudu si doctor yauni nurse yauni social organization yauni sastra sangsan mayam yauni oh palliative care is kaino haibasi kai adudang hauna hojitei hauna takpinaba 10,000 gi mathakta akoi Manipurda yam wana mina masak khangdana wadana leiba mayam lei haibasi masi sandokna khanghanaba Lakliba November kuma thoidagi pangthokba hogodraba Manipur Sangai Festival da Maoist Communist Party Manipur na thamlamba athingba du komthokle haina lup asigi serol amana khanghalakli athingba kongtopa asigi khwadagi maru iba maramdi center na Manipur gi tourism chakhotna ba hotna bani hariba Sangai Festival da athingba amata leitana pangthokpana kadai phaba chakhotpagi haibadu paukhum ama miyamna soidana phangba ngamgani haina serol asna phongdorogli Lupa million samgi maya kaithokga pangthokodraba hantagi Sangai Festival asigi saba yaba senpam huralaga numit tarani sukna ithak irang torba matungda Manipurda lalhobagi irang leibana tourism chakhotabani haina amuk onsilakadoribra haina so hangli Prime Minister Narendra Modi na UK da satlaga December 35 dagi Ahmedabad amasung UK anigi marakta direct flight lehnanaba sili aduga Manipurda lanai miyoi amana masagi sendal lambi semnanaba honabada Myanmar dagi flight amakhak paireklaga Manipurgi puari semle haibasi miyamna nokadaba wafumni haina sirol asna makhataragli Imphal East Police Commando ngasi ayuk Palace Compound combing operation sathakre ayuk ki pung manga dagina taruk makhai fawba sathakiba operation aduda mafam adumda leramba nupa nupi sing puthoktu verification sathaki maduda singnaba mioi trahum dobo makhataba verification ki dama Porampar police station da poki mafung fana verification satharba tungda thadokre hairi ngasi ki operation adu DSP Commando Robinson ki supervision makada Commando OC Pukhrambam asawbuna lead tawduna sathakibani hairi United Revolutionary Front Manipur Army na Manipur government na silaba Sangai Festival da athingba thamlagani haina serol amada khangalakli maramdi palba government asna 2012 ta lup asigi lusingba chairman lalhiba maitaibu makut chanduna thamkiba kaisum sangdagi thadoktuna luploi samani phumanga da namthak tongno ba hona kiba amasung lupki khuchu khulai singbuna double locking system dagi surrender seizure list system da ontoktuna apangba sirapodagi 2014 gi September omda mathouda amuk hajingraba matungdagi government ki thong singbu singaduna lakhibani hairi lonena lakliba kendra anigi marki mikhaldasu congress ki mathakta athingba thamni haina su phongdorokli lonena ningol chakobgi yai proposal su pirakli gari fran ba miyo ema gari ki konana fare farba miyo adudi MD Munir Khan alias boy alias boysa sahi kungo humdoi apokpa MD Haji Habibu Lilong Dam makhadagi ni hairi mangodagi Bajaj Pulsar bike muba masugi ama recover tawba ngamle ngasi ayuk pung taruk lom taba matamda Lilong Police Station da attest tawduna leba Thobal Commando ki team amana Lilong Bazar dagi fagat pangam khibani hairi munina phongdorapatgi matungina gari do Imphal gi mafam amadagi huralapani hairi
थासी की तरामा थोड़ा अकक नब पाव म फंगबदगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमसुंग तरेट सुबा आसाम राइफल्स की खुदपु अमना लमसांग फोबोक चाउ इखाई ममांग लेकाइदा थिबो हुमगे थबक सथबदा KYKL टीगी कादर ने हाइबा म फारे हारी फारबा मियो जदि फोगोक चाउ इखाई ममांग लेकाइदगी खेत्रिमियम मंगी मैतै एलेस मंगी जाउ एलेस पाक चाउ सही कुंथ्राग मरी अपोप KSS मंगम जाउनी मोइरांग पुलिस स्टेशन द केस थांगरख्रे हाइना पुलिस डिपार्टमेंट की PRO ना थादरकपा सेरोल अमदा खंगलकली अमरोमदा थासी की त्राउम द इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की टीम अमना रिम्स हॉस्पिटल की गाइने वार्ड ममांग द फ्रिस्किंग अमसुंग चेकिंग चथबदा कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी की RA की मेंबर नि हाइबा मियो एमा फारे हाइना सेरोल अमदा खंगलकली फारबा मियो जदि फयंग सबल लेकाइदगी होजिकना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की कुकी तफौद लेबा निंथौजम अंगांगजाव LS सातमिनथांग हांसिंग सही कुंथ्रा अपोपा एन कोमोनजावनी माकी मथक्ता केस अमा लंफेल पुलिस स्टेशन द थांगरख्रे हाइरी हुइद्रोम थादोई चनुना मंगासुबा लाइनिंगहन नाउरिया फुलोना इरंब सरेंग साइदिनबगी अहानबा मना फंबंगमख्रे लाइनिंगथौ नाउरिया फुलो चैरिटेबल ट्रस्ट सिंदुना याइस्कल पुलिस लैंड पांथोकिबा थरम अदुदा माहिरोई कुंथ्रामपन सरब याकी ngasi थरम अदुदा प्रोफेसर इदिनमनी अपोक मरुप की प्रेसिडेंट NK पुथिबा पांडम की एग्जीक्यूटिव एडिटर एन तोंबा यावना मियोय क्याना सरब याकी Indigenous Minority Socio-Cultural Organization Manipur IMSCOM na sinduna ngarang singtam ningol sakawbagi thorom palace gate leba organization asigi sanglenda pangthokre thorom aduda purum aimol siru koireng kom maring lamkang kuki maitei amasung thangal phurupki ise selsing amasung imabel singna saruk yaki haina lup asigi sirol amda khangalakli France की कोनुंग पेरिस ता खुलाई पाइबा लालहोबा सिंगना बोम पोकाय हंदना अमसुंग नोमाई कापसिंदुना मियोय सामा कोनिपान हारखिबा अमसुंग मियोय चानी हेमना असोपंग नहनग्रबा मतुंग फ्रांस की प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस हॉलैंडना लेबाक अस्ता इमरजेंसी लाउथोखरे लोनेना लेबाक असिगी ngamkhaisu thingjenkhre थौदो असि ISIS ना चथरखिबनि हाइने इंटरनेट ता क्लेम तोरकली अदुबो तसेंगना ISIS ना चथरखिब्रा हाइबा अदुदी खांगबंगमद्री पनबा याबदि थौदो असि पेरिस की मनाक नकना लेबा स्टेट डी फ्रांस कौबा स्टेडियम द सॉकर मैच चथरी अमसुंग मसिंग यामदबा मियामना मैच अदुबु येंदिङै मतमदा स्टेडियम अदुगी मनाकता बॉम अनि पोकाय हंदुना अटैक अदु चथरखिबनि यूनाइटेड स्टेट्स की रॉक ग्रुप ईगल्स की कॉन्सर्ट तौरिबा मियोय लिसिंग मगा संगा चनबा बटाक्लैन कॉन्सर्ट हॉल दा लालहोबा ओमना नोमाई कापसिंदुना मियोय क्या हालब तुंगदा मियोय सामरोमबुसु फाजिंदुना थमखिबनि तुंगदा पुलिसना बटाक्लैन हॉल दा चंगसिंदुना लालहोबा अनिबु हारखि अमसुंग फाजिंदुना लेरबा मियोयसिंग अदुबो कनबंगमखि ले पेटिट कैम्बोट्स अमसुंग ले कैरिलोन कोबा रेस्टोरेंट अनिदा अमसुंग ले बेले इक्विप कोबा बार अमदसु नोमाई कापसिंदुना मियोय क्या हारखि थौंग अदुबु चथकिबा लालहोबा निपान हारखरे हारी मदुगी मनुंगदा अमना पुलिसना हारखिबनि अदुगा तरेटना मसा मथंदा बॉम पोकाय हंजदुना सिजखिबनि हाइरी चलिबा नवेंबर था सिगी तरुकता न्यू दिल्ली दा लुसिनखिबा ऑल इंडिया पुलिस बैडमिंटन चैंपियनशिप दा मणिपुर पुलिस बैडमिंटन टीम ना रनर्स अप ट्रॉफी लौरकलै मतंग साइड ब्रेक मलौजरी सानबी पाउ मुदोबिरसी सेकेंड डिवीजन हीरो इंडियन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट नेरोका FC संगाफम अमसुंग फाते हैदराबाद FC अनि ड्रॉ चक्रे ngasi नेरोका FC संगाफम न युम्बु ओइदना खुमल लंपाक मेन स्टेडियम दा सानखिबा अनि सुबह डिवीजन आई लीग की अनि सुबह मैच अदुदा नेरोका FC संगाफम अमसुंग फाते हैदराबाद FC अनि ना अपिबा मतम द पांजन अमत चनब ngamdana मैच अदु ड्रॉ चक्खिबनी लालिब नवेंबर की तांग 19 दा गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम दा गुवाहाटी फुटबॉल क्लब का नेरोका के अहानबा एवे मैच सानरगनी अदुगा चलिब सही असगी दिसंबर 32 दना नेरोका FC संगाफमना युम्बु ओइदना सानगदबा मैच अमदा टीम असना मोहम्मदन स्पोर्टिंग FC कोलकाता गा लंबा तौनरगनी ngasi sanaba loiba मैच अदुगी मतंग दा पांगथोकिबा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस अमदा फाते हैदराबाद FC की असिस्टेंट कोच योगेश मौर्याना नहा ओइबा सानरोय सिंगाक्तु ओइबना माकी टीम असना मैच असदा प्रेशर लेना सानकी हाइना फोंदोखरै लोनेना नेरोका FC संगाफम की टीम कोच गिफ्ट रायखाना माकी टीम असना होम ग्राउंड दा सानबा मैच अमा ओइबा मरमना सानरोय सिंगना मैच असि थोइदबा यादे हाबिगी वखलोन लेबना मैच की सानरोय सिंग असना मैच असदा प्रेशर लेना सानखिबनि हाइकी You got to be a dreamer, but you also have to know what you are. We're young. I mean, we're a very young team. So to expect promotion is, I don't think it's a good way to have an outlook for your season. So we've set certain goals for ourselves. As long as we play to our potential, we'll be happy. I don't think we played to our complete potential today. But we got experience. We needed to get this game out of the way. ꯑꯩꯁꯤ ꯐꯖꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯀꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯗꯣ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ
ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁ ꯂꯩ ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯃꯦꯟ ꯍꯣꯀꯤ ꯀꯞꯇ ꯑꯝꯄꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯝꯄꯤꯌꯔ ꯆꯅꯝ ꯊꯥꯕꯝ ꯅꯦꯄꯣꯂꯤꯌꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯍꯣꯀꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯦꯄꯣꯂꯤꯌꯟ सी.एच. ꯕꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯏꯄꯥꯛꯄꯤ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯀꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯝꯄꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯣꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯈꯤ ꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मणिपुर लमदम असि लेरप सही 15 मपुंग फारपगी सिल्वर जुबली थोरम ngasi पांगथोखरे अमसुंग नेरोका एफसी ना इंडियन लीग ता सरुक याबा मणिपुर के आनब क्लब ओइखरे फाते हैदराबाद एफसी का सानखब मैच ड्रॉ चक्रे